nahuye nako bikomeye ku buryo abo nahuraga n'abahubwo baranenaga nta n'uwakoraga ku mwenda cyangwa ngo bakore ku gikoresho nabaga mfite iwanjye muhira. Umuntu wabaga ufite icyo kibazo waje kwicarana nawe akavuga ngo nje sindicarana nawe yakane n'umuntu bampaye umutwari ibiro 50 nabyikorera kandi nari mfite ibiro napimaga ibiro 2. Twagiraga Akato twaje guhinga abantu bakatuniega bakaduhengeza ntuza mugasize bigeze kuduha santé de santé yaduhaye umurima twaje guhinga abantu bagahagarara bice n'abandi bari bafite ubwanti bazi bareke guha Akato bafite virusi itera SIDA kuko nabo nabantu nkabo abantu bafite ikibazo cy'ubwandu ari abantu nk'abandi batagomba guhabwa Akato. Kuva tariki ya 18 kugeza tariki ya 20 Werurwe muri uyu mwaka 2024 abanyamakuru bibumbiye mu ishyirahamwe rikora inkuru zo kurwanya SIDA mu Rwanda abasirwa bitabiriye amahugurwa yo kurwanya ihezwa n'akato bikorerwa bafite virusi itera SIDA mu Rwanda akaba yarabereye mu Karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Munyamabanga nshingwabikorwa wa abasirwa Inosa Bahati arasobanura impamvu nyamukuru yaya amahugurwa. Iyi gahunda ni gahunda yateguwe na abasirwa ifashijwemo na RBC nk'uko bisanzwe muzi ko buri gihembwe tuba twagiye gusura ibitaro key population n'ibindi abanyamakuru bagera kuri 40 twavuye tubyumvise kimwe bizafasha urugaga kimwe natwe kugira ngo dukomeze kurwanya tujye ku rugamba rwo kurwanya akato. Aba banyamakuru basuye ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abafite virusi itera SIDA bibumbiye mu makoperative abiri ariyo Gira Ubuzima Nyange n'abaharanira amahoro zo mu Karere ka Musanze aho bafatanya n'abadafite virusi itera SIDA bagakora bakiteza imbere. Nawe Kiramwabo Leonari aratubwira uko babayeho n'uburyo bafatanyiriza hamwe kwiteza imbere. Mbere tazimbura mu koperative twagiraga Akato gahagije cyane n'umuryango wawe ndetse n'umugore wawe usanga adafite ikibazo ugasanga hari ikibazo, ariko tumaje kuvugira mu koperative leta imaze kudufasha ikakura ubuvugizi tukabona imiti tukanya twisubiranya. Uno mbere umuntu arafite bapfaga abantu buri munsi, ariko tumaze kubona imiti ubuyobozi bwacu bwiza budutekerejeho twumva ko dufite agaciro twari turi abantu 7 tutajya koperative twaje guhinga abantu bakatuniega bakaduhengeza ntuza mugasize bigeze kuduha santé de santé yaduhaye umurima twaje guhinga abantu bagahagarara bice n'abandi bari bafite ubwanti bazi, ariko tumaze kwiyungunganya tumaze kubona imiti leta imaze kutura ubuvugizi tumaze kugira imbaraga turi guhinga twagize agaciro gakomeye cyane ku muryango wacu, twagize agaciro bituma n'abandi badafite ubwandu badusanga. Twatangiye turi abantu 7 tugeze kuri 38 barindwi barafite ubwandu haza baraza bake baraza tumaze kugira ibikorwa n'abandi badafite ubwandu bahita baza badusanga bituma ari ryahezwa rigabanyuka burundu. Uyu munsi nubwo bihari twabara nka 1% hano iwacu ni nka 1%, turasabana tuva nta kibazo dufite. Nyirambonagaza Suzana nawe aratubwira ubuzima bwabo nyuma yo kunyura mu bihe bikomeye byihezwa n'akato bajyaga bahabwa. Nje nitwa Nyirambonagaza Suzana, imyaka 50. Twe twarihebye twumvaga yuko umuntu urwaye SIDA ari umuntu w'igicibwa, ubwo byaye ngombwa yuko tubona koperative tuyijamo. Tumaje kujamo ikiza nayibonemo iyi koperative twagezeho nyuma tuja turahinga duhinga ibirayi duhingana n'ibigori na tungurusumu. Ubwo byabaye ngombwa yuko noneho igihe kigeze cyo kugabana amafaranga tugabanye, ubwo tukagira gute buri muntu akabona intama. Ubwo iyo nishimwe nshimira koperative. Ikindi cya kabiri narindi umupfakazi umutware wanje yishwe niyo ndwara ya SIDA. Ubwo byabaye ngombwa yuko nabaga mwama bukwe, noneho nari mfite abana 4. Ubwo twiberaga aho ngaho gusa akaba arimo turara. Ubwo byabaye ngombwa noneho koperative ikomeza kuyubaka, none ubwo baduteye inkunga, ubwo banshakira inzu nari mfite ikibanza
ubwo banshakira inzu bampa n'urugi baramfungira n'amabati barayampa, ubwo abana banje ndi kumwe nabo mu nzu. Ariko nkongera ngashimira RP Police yatubaye hafi, igahora twitaho, igahora inaduha n'amahugurwa, ubwo turushaho kwiyubaka. Noneho kwa kundi baduhaga Akato ngo nta muntu wanywera ku gikosi cubana n'ubwandu bwaho gatera SIDA. Ubwo hasigaye byabaye ngombwa yuko ako Kato kahava, none turasabana tuba nk'abantu nk'abandi. Niba mpaye umutwari ibiro 50 nabyikorera, kandi ari mfite ibiro napimaga ibiro 2. Twageze tuba umugozi gumwe, ubu turasangira nta n'ikibazo dufite. Nigena Vestine udafite virusi itera SIDA aratubwira ubutumwa aha abagifite umutima wiheza n'akato ku bafite virusi itera SIDA. Nge nitwa Nigena Vestine, abamaze umwaka wenda n'amezi 2 ndi muri koperative. Cyo namubwira nuko abantu bafite ikibazo cy'ubwandu ari abantu nk'abandi batagomba guhabwa Akato. Nge nagirira abagenzi bange inama ko badafite ikibazo cy'ubwandu bagomba gukomeza kwifata, abo binaniye bagakoresha agakingirizo. N'abasuri mu barwayi? Oya. Ndagijimana Alphonse nawe aratubwira uburyo abayeho ndetse na bumwe mu buzima yagiye anyuramo nyuma yo kumenya ko afite virusi itera SIDA. Nge nitwa Ndagijimana Alphonse. Iyi koperative ihinga ibirayi igahinga n'ibigori. Yatangiye mu mwaka wa 2015. Dutangira turi abanyamuryango 30 na n'uyu munsi turi abanyamuryango 30. Abagabo ni 11, abagore ni 19. Aba turi kumwe bafite ubwandu, ni ukuvuga ngo hari abantu 3 batabana n'ubwandu. Umugabo umwe n'umugore n'abagore 2. Icyo gihe hari Akato, umuntu yewe no kunywera ku gikombe twabaga tunywereho, abandi wasanga babitinya. Ariko ubu basigaye babona ahubwo twe hari ikintu tubarusha, kuko baraza na hariya mu mirima iyo baje guhaha imyaka usanga bayirwanira, mbese bifuza ko buri gihe ari twe twahora dufite ibintu byo kubagurisha. Nta Kato kakibaho. Nge nahuye nako bikomeye, baranenaga nta n'uwakoraga ku mwenda cyangwa ngo bakore ku gikoresho nabaga mfite iwanjye muhira. Bakijugunyaga rwose, birindaga bakarinda n'abana ku kandagira iwanjye. Umudamu yagiye Buganda, oya yarantaye, yagiye Buganda. Yari umunyarwanda ariko kubera iyo mpamvu nawe yaragiye ngo nta Kato ari kumva. Yansigiye abana 6 kandi ubu barahari. Umwe ahubwo nanageze aho ndamwigisha mu ishuri rwose, arangiza amashuri ye yisumbuye. Nyirankuru Jeannette nawe akorana n'abangaba kandi nta virusi itera SIDA afite. Aratubwira nawe uko yisanze akorana n'abangaba, ariko anagira n'ubutumwa aha abagifite umutima wo guheza no guha Akato abafite virusi itera SIDA. Nitwa Nyangora Jeannette. Kuba mbana n'abafite virusi itera SIDA hari ikintu byanyunguyeho, kuko turafatanya tugahinga. Ubu nkanjye nabyariye mu rugo, nakuyemo ingurube, nkuramo ihene, mbasha kurihira umwana wanjye mituweli. Kandi ngewe numvise ko kubaha Akato ntacyo byamarira. N'umuntu wifuza kubaha Akato ndababwira ko ibintu bari gukora atari byo, kuko nabo ni abantu nkatwe, kandi nabo ahantu bageze ni ahantu heza hashimishije. Twe papa arayifite, ako twe turi bazima, kuko rero nasanze papa ayifite byatumye ko ngomba kwisanzura ku bandi, kuko bose bameze nkawe. Numva ko nabara ababyeyi nka papa. Umuyobozi w'ihuriro y'abafite virusi itera SIDA mu Rwanda, Madame Muneza Sylvie, avuga ko Akato gahabwa abafite virusi itera SIDA kagabanutse, ariko ko katashize burundu. Amazina yanjye nitwa Muneza Sylvie, nkaba mpagarariye urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera SIDA nk'uko nayo babwira muri presentation. Akato ntabwo karagabanutse, ariko ntabwo kashize. Akato ubu cyane karimo karagaragara ku rubyiruko. Ariho turi gukora ubuvugizi, turi gushaka, turi kuvuga tuti tugerageze turebe, twegere Minedike
bidufashe kugira ngo mu mashuri hagarukemo iriya gahunda ya club anti-sida, byadufasha kugira ngo byibura urubyiruko rwacu ruri mu mashuri rushobore kugabanirwa akato. Mu madini nk'uko turimo turakorana na RICH, urugaga rw'abanyamadini, kugira ngo badufashe mu biganiro bakora muri kwa kundi baba bigisha ijambo ry'Imana, ariko no mu biganiro bagarura kiriya kiganiro cyo kumva ko hagomba kuboneka umuntu uzajya baganiza abayoboke babo, bumve ko SIDA igihari, bumve kandi ko babaganiza bumva ko umuntu ufite virusi itera SIDA ari umuntu nk'abandi kandi ashoboye, atagombye guhabwa akato. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya SIDA muri RBC, Dr. Ikuzo Bazile, avuga ko mu bitera akato gahabwa abafite virusi itera SIDA harimo no kutamenya amakuru. Murakoze, nk'uko tubigaragaza, kimwe mu bitera akato ku ndwara ya virusi itera SIDA ni uko abantu baba bafite amakuru atariyo, batavuga ngo SIDA yandura ite, yanduzwa gute. Iyo abantu badafite amakuru ahagije bituma byongera akato cyangwa uko bafataga iyo virusi itera SIDA. So mu byakozwe harimo kongerera ubumenyi abantu, bakamenya ko umuntu ufite virusi itera SIDA yakomeza kubaho ubuzima kandi akabana n'abandi bantu neza. Bamenye ko SIDA nayo ari indwara nk'izindi kandi ifite uko yandura, bityo rero bigatuma umuntu ashobora gufata ingamba zitari zo guhumura akato ufite virusi itera SIDA, kuko hari imyumvire bari bafite kuri virusi itera SIDA itariyo. Iyo niyo twagerageje kurwanya kugira ngo abantu babe bagabanya akato kuri virusi itera SIDA. Mu Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka wa 2019-2020 bugaragaza ko akato n'ihezwa bikorerwa abafite virusi itera SIDA bigihari. Ubu bushakashatsi bukagaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 na 34 aribo biganje mu kugira ubwandu bushya ndetse bagahabwa akato ku kigero cya 48%. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abantu barenga 230 banduye virusi itera SIDA, aho 97% muri bo bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA. Abagera kuri 90% iyi miti ikabagirira akamaro mu kugabanya ubukana bwa virusi itera SIDA. Muri bo abagabo 34.8%, abagore 22.4% n'urubyiruko 48% bakorewe ibikorwa byo guhabwa akato n'ihezwa biturutse ku kuba bafite iyi virusi itera SIDA. Iyi nkuru yateguwe ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bakora inkuru zo kurwanya SIDA mu Rwanda abasirwa ku nkunga ya RBC. Njye nitwa Nawe i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.